ibabaje ikomeje kuvugwaho n'ibitangazamakuru bitari bike hano mu Rwanda, ariko nanone akaba ari inkuru y'incamugongo kubera ko ari inkuru ibabaje y'umusore wiyahuye ku myaka ya 20 gusa. Uti amakuru arabivugaho iki? Mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 4 Kamena 2025 mu mujyi wa Kigali haravugwa inkuru ibabaje y'umusore witwa Ishimwe Thierry w'imyaka 20 ukomoka Irunda muri Kamonyi, wasimbutse ku nyubako izwi nko kwa Makuza iri rwagati mu mujyi wa Kigali ahita apfa. Nk'uko byemezwa n'abaraho, uyu musore w'imyaka ibarirwa muri 20 yahanutse mu buryo butunguranye maze agwa hasi imbere y'abantu benshi bari mu bikorwa byabo bya buri munsi. Nubwo impamvu nyamukuru y'iyi mpanuka itaramenyekana neza, hari abavuga ko yaba ari impanuka isanzwe, mu gihe abandi bakeka ko ari igikorwa cyo kwiyahura. Amakuru avuga ko uyu musore yari afite urwandiko rwanditseho ko ibibazo byo mu muryango ari byo bimuteye kwiyahura. Abaturage bari baraho bavuga ko kandi ari amakuru avuga ko ashobora kuba yari afite ikibazo mu rukundo, aho bivugwa ko yaba yaratewe agahinda n'umukobwa wamwanze, ariko kugeza ubu nta gihamya ifatika iraboneka kuri iyo ngingo. Bamwe mu batangabuhamya bavuga ko yiyahuye bitewe n'ikibazo yari afitanye n'umukunzi we witwa Virginia. Umwe yagize ati, yavuze ngo ibi byose ni Virginia ubiteye. Polisi y'u Rwanda n'abaganga bageze aho byabereye, barimo gukora iperereza ryimbitse ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse hanakurikiranwe niba koko uwo musore yaba yahise yitaba Imana cyangwa se agihumeka. Murakoze cyane. Mu masaha ya 9:10 umusore witwa Ishimwe Thierry yamanutse mu igorofa ya 13 y'inyubako yitwa Makuza Plaza. Amanuka rero ahita yikubita hasi, yahise ashiramo umwuka. Polisi nari n'izindi nzego zitugerayo kuko dusanga umusore yamanutse iyo gorofa yikubita hasi ahita apfa, ariko mu myenda yari yambaye akaba yari afitemo urwandiko avuga ko arambiwe isi, akaba anashimira abantu bamubaye hafi. Bigaragara ko yari afite umugambi wo kwiyahura. Yego, nuko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Umurambo ukaba watwaye Kacyiru kugira ngo usuzumwe hamenyekane icyabiteye. Hari urwandiko bafite ariyo bari kuvuga ko ari umukobwa wamwanze. Umukobwa ushaka kuba yamwanze yanditse n'urupapuro barabufite ari abayobozi bari kurusoma, gusa nyine biteye ubwoba, birababaje cyane. Bavuga ngo hano kwa Makuza hahanutse umuntu hejuru. Yego, ndaje nsanga nyine aryamye ari hasi yashizemo umwuka. Ni inkuru ibabaje cyane. Nje nandi hafi hano ndi kugenda ngiye kumva numva ikintu kikubise hasi, nza nirukanga, mpageze nsanga ni umuntu uryamye mu muhanda, mu bigaragara ko yarangije gupfa. Yari umusore. Ni ibintu bibabaje, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kuko uribaza, mu bigaragara ni mutoya pe, uyu muntu azize iki, habaye iki gituma umuntu yambura ubuzima? Birababaje.